ана бисёр дуруд, арз ва эҳтиромот ҳамватанои азизу гиромӣ ва олиқадрам. умедворам ки якояки шумо хуб, сиҳат, саломат ва сарбаланд бошед. дӯстоне ки хостанд ман ака навор кунам пештарак. росте ин телефона то қадри имкон дуруст карда истодам. ва ҳамин рӯз бародар Муҳиддин Кабириро яке аз навораш дар фейсбук баромада монд. гӯш доштем дар бораи ҷуброн кардани ҳаққи миллат ва бигем умуман ҳамчун як сиёсатмадор, ҳамчун дурандеш баъзе масъалаҳои бигем ки баъзе камбудиҳои дохилиро суҳбат карданд ва баъдан бигем ки худи банда бисёр дар таърих айни ҳол чақайбад ҳастам, бисёр мековам, кунҷкови таърих ҳастам. воқеан бибинед дӯстои азизам, баъзе масъалаҳое ҳаст ки бояд ин масъалаҳо бисёр як масъалаҳои нозук ҳаст ва баъз ҳамин хафакунанда ҳаст баъзе инсонҳоро. мо дар осиёи миёна агар таъриха назар кунем, аз таърих гап мезанем, дур намерем, барое ки мо намерем ягон чи бисозему, бибофему ё як чизи дигар кунем. яъне ки мо зиёда аз 100 дона, яъне ки аз 100 зиёд миллатҳо мебинем дар худи осиёи миёна. ҳоли дур намерем, аммо худи атрофи Тоҷикистон, ҳамин ҷо Ӯзбекистону, Қазоқистону, Қирғизистону, инҷо мо зиёда аз 100 давлат ё 100 миллат давлат кардагӣ мебинем. ман бисёр мутаассиф ҳастам ки имрӯз ҳамагӣ бигем яъне 5 миллат дар осиёи миёна ё ки бигем 6 миллат ё 7 миллат чидан монданд. яъне ки агарчи Афғонистону, Эронам агар қуш кунем, ё ин тараф бием Монголия, ин тараф ҳам қуш кунем, ҳамагӣ 8 миллат ё 9 миллат чиданд. яъне ки дигар миллатҳо аз байн рафтанд, яъне ки нарафтанд, хеле гӯем ки нобуд шидагӣ нестанд. мутаассифона баъзан пропагандаҳое ки буданд, аз чандин миллатҳо овардан якта миллат сохтанд. мисол мегирем ҳамон агар ҳамсоя кишвари моро мо назар кунем, дар уҷа як миллат нест, не ки чанд миллат овардан ба як миллат табдил доданд, яъне бо ном узбек. худи дохили Тоҷикистонам агар мо нигоҳ кунем, яъне ки аз чанд миллат як миллат сохтанд, тоҷик, яъне як миллат сохтанд, як ном сохтанд. боқӣ монда бигем ки чи Бадахшӣ боша, чи бигем ки тараф бием Суғдӣ боша ва ғайраҳо, ин миллатҳо аз байн бигем ки нарафтана, ин миллатҳоро бигем ки номошон аз байн бурданд ва патомкаи ҳамон инсонҳоро табдил доданд ба бигем ки бо ном тоҷик. ва Ӯзбекистонам низ ҳамин хел аст, Қазоқистонам низ ҳамин хел аст. яъне хеле қавмҳо, қабилаҳо бигем ки яъне ки ҳамон миллатҳо зиёд буданд, аммо оҳиста оҳиста бигем ки нобуд кардан омад. барои як номи нав ё як чизи нав таърих сохтан, баъдан бигем ки ино бо ҳамон фармонҳои Сталина дигаре барои ино бигем ки таърихҳои нав, заминои нав, ҷидошавии нав, қаҳрамонтарошиҳои нав бигем ки шурӯъ шид. имрӯз дигар бигем ки дар худи Тоҷикистон
мо суғд аз байн бурдем, бадахш аз байн, дигар чизҳоро аз байн бурдем, овардем, як тоҷик сохтем. ё ки агар Ӯзбекистонро нигоҳ кунем, мисол гирем, дигар чизҳоро аз байн бурдан. аксар даъвогарон ҳастанд ки Самарқанд, Бухоро ино тоҷик ҳастанд, мегӯянд. Ман мегӯям бародарои азизам, иштибоҳ мекунем, тоҷик нест. ман хусусан як-ду ҳуҷҷатҳое ки ман вақтҳои охир ҳамон пайдо кардам, ман ҳама ина ҷамъ карда истодам. рӯзеш мешава, ҳама ина оҳиста бигем ки меброрем. даъвогари мардуме ки даъво мекунад ки ин минтақаҳо ҳама форсӣ гап мезаданд, ино форсзабон буданд, гуфта лоф мезадаги инсонҳо. яъне инам бигем ки меояд оқибат ба пропагандаҳои охир, ба ҳамон пропагандаҳои дурӯғ меояд вобаста мешавад. барои чӣ? барои он ки то асри 10 дар Осиёи Миёна касе форсӣ гап намезад, яъне забон суғдӣ буд, форсӣ набуд. яъне ки форсӣ аз суғдӣ дар бигем гӯиш фарқ мекард. яъне дар Осиёи Миёна, яъне ин минтақаҳо ин забонҳоро гӯиша, номша форсӣ намегуфтанд, суғдӣ мегуфтанд. аз он ҷумла Хоразми форсӣ гуфтагӣ нест, Хоразми суғдӣ аст. яъне гӯиши суғдӣ буд, ё Бухорои форсӣ намегуфтанд. баъдан баъди асри 10 баъд ин форсӣ табдил шид. яъне бигем аз забони суғдӣ табдил додан ба форсӣ, аз забони форсӣ имрӯз пропаганда кӯшиш карда истодааст ин забонҳоро табдил битан ба забони тоҷикӣ. ва ӯ тарафшам ҳама аз шумо камӣ надорад, ӯ тарафшам ҳама аҳвол аст. имрӯз ҳамон дусета номе ки дар Осиёи Миёна нав баъдан бо бигем ки бо кӯмаки бобои урусҳо сохта шидаги чизҳо, ино доранд бигем ки ино доранд ҳамон максимална бигем дигар миллатҳо, дигар қавмҳо, дигар қабилаҳо ки пештар буданд, таърих доштанд, тамаддун доштанд, давлат доштанд, иноро аз байн баранд. ва дар ҳамин ҷа бародар Кабирӣ дар бораи ҷуброн гап зад, бигем мардуми Помира. воқеан мардуми Помир бигем ки ин як таърих ва тамаддун ва решаи қадимаи худа дорад, аммо имрӯза бигем ки мо худомона мебарем дар решаи ӯ кӯшиш мекунем бичаспонем, ё ки мо худомона мебарем дар решаи суғд бичаспонем, гӯё ки аз мо будан, ё ин ки моҳон будем, михел бигем ҳамчуноне ки ҳамсоя кишваре ки мо дорем, Чингизхон ҳам мо мега, намедонам, Темур ҳам мо гуфта истодааст, Қалғо ҳам моем мега, дигар ҳамин раҳгум задааст, яъне реша кофта истодааст барои худшон. не ҳастен, боша, ҳеҷ гап надора. ман тоҷик гуфта медонистаги инсонам, имрӯза мардуми бигем ки форсзабони хатлона ман тоҷик медонам. воқеан ино тоҷик ҳастанд. ягон майда ин спор надорад, ягон майда бигем баҳс надорад. ё ки бигем ки тоҷике ки дар Афғонистон ҳаст, ӯ ҳам шояд қисман тоҷик бошанд, яъне қисман дар дигар шояд ман таърихи ӯро ӯ тарафа намефаҳмам, нахондам. не ки тоҷик гуфтагӣ номда ман метавонам мардуми бигем ки хатлон, яъне ки ҳамон тарафа аз ағбаи бигем ки аз перевали айнию тараф, яъне Душанбе, ва аз Бадахшон, сарҳади Бадахшон буд мешава поёнаш, ман иноро тоҷик гуфта метавонам. бар алон мегӯям ки бале бародарои азиз, шумо тоҷик ҳастен, тоза тоҷик ҳастен ки ягон майда спор намешавад дар инҷа тоҷик будани шумода. аммо суғдира тоҷик гуфтан, ин воқеан як инсоне ки намедонам, ё як пропагандисти кирк бошӣ ки шайтониро бикунӣ, ранги скабе ва бори рӯ тасиё кунӣ, барое ки суғдӣ аст, ин тоҷик нест.
помری است، این تاجیک نیست. اما امروزه این حدود نام داره تاجیکستان، یعنی تاجیکستانی بدن در نه سوختی مشکل داره، نه پامیری، نه دیگر است. ببینید در یک حولی پدر اگر اکو دودر بگیم که یعنی که مرسو نکنن، عاقبتی حل مسئله اونو یعنی چی میشوه؟ چخیل حل میکنن مسئله را؟ اکو دودر مسئله شون حل نشیده ایستوده است، چی باید کنن؟ یعنی از مابین حولی دیوار میزنن، جدا میکنن، یک دیگر را نبینن. واقعا هم اگر که امروز تاجیکستان یا آینده تاجیک بانم همون که من تاجیکم و تاجیکی و تاجیکم من تاجیکم، یعنی که اگر که همین اگر کردن بگیرین، دیگر اقلیت ها، دیگر انسان هایی که هستن مجبور هستن دیوار بزنن دیگر. یعنی وقتی که از یک خون، از یک پدر، از یک مادر به دنیا آمدگی انسان در حالتی که حل مسئله را که بگیم که چی نکردن، مجبور میشوند که تو که از مابین حولی پدری دیوار بزنن تو که مسئله حل شود. یعنی دیگر همون، یعنی واقعا برادر کبیری در اینجا بگیم که یک همچون سیاست مدار، همچون یک انسان دوراندیش این چیزا درک کرده ایستاده است که اگر که این چیزی ما دوام بده، یعنی این ایدیاتیزم امام علی رحمان یا این ایدیاتیزم، این پروپاگاندایی که امام علی رحمان داره برده ایستاده است بالای مردم و مردم غول کرده ایستاده است، نمیدونم یک بگیم که دیگر همین از قدیمترین ازلترین رودکی و همه این چیزا اومده به تاجیک داخل داره. اینا تاجیک بدن پیش از میلاد. تاجیکو در دولت هیتالیون و در فلانیون نه اکتیور پاکتیورو اگر این پروپاگاندای بی‌معنی و بی‌منطق خچه کردن بگیره، بگیم که سپروس در این چیز زیاد میشه. یعنی که باید بگیم که این چیزا پیش راش گرفت و برادر کبیری واقعا این چیزا بگیم همچون انسان درک میکنه و میفهمه که اگر این چیز دوام بده یعنی که سودم از دست میروه. یعنی سودم میگه که بگی بردارش، میگه برای چی؟ برای که برادر کبیری حالی میگه من تاریخ نخوندم قدر نمیدونم، گفت یا مردم خوجند که قزیقچه کده مونده میگه. برادر کبیری خوب میدونه اگر که سوخت تاریخ خچه برداره، چات که برداره، گفت یا گپا که از تاجیک بدن رد میکنن. یعنی میگه ما تاجیک نیست ریال، حداقل همین بگیم که همینا بگیم ما تاجیکستانی گفته استادگیش ده حاضرم بگیم که باید شکرانه کنیم. گفتی امام علی رحمان شکرانه کنیم واقعا ایره. و این چیزا برادر کبیری بگیم که درک میکنه که ای انسان فردا میبردارن اینو اصلیت خدا میبردارن که میارن امروزا با تاجیک یگان ربط نیست، یگان پیوندی ندارن این کلمه ده. برعکس با قوه اروس و با نمیدونم دیگر آوردن سمرقند و بخارا و سوخته آوردن بگیم که چیکار کردن؟ تاجیک کردن. استوستا پروپاگاندا قطعی چقدر کارو قطعی، چقدر بگیم پریداتیلا را استفاده بردن، چقدر بگیم انسانو را ترسانده استفاده بردن، بی غیرتا را استفاده بردن که تا که امروز بگیم مردم بخارا را تاجیک کنن، مردم سمرقند را تاجیک کنن، مردم سوخت را تاجیک کنن. یعنی اینا واقعا استوریای خودشا دارن. در استوریا، در تاریخ اینا جایگاه الهیده و تاریخ خودشا دارن که اتنیکی هم و دیگرش هم به مردم امروزه تاجیک ختلان افغانستان این مردم
туғри намегира, сафпадат намекне, яъне туғри намегира. Ира шумо прост такун нахонден, нафаҳмиден, накофтен, шумо дарк карда наметонен ин чиза. Шумо ин чиза дарк карда наметонен. Не ки имрӯза ҳамун иштибоҳи Эмом Али Раҳмон ба ҳама оварда расонда истодааст ба ин пропагандаи бигем нодурастуш. ё бигем худи мардуми бигем Бадахшон мисол мегирем. Худи мардуми Бадахшон дарк мекунанд ва худшиносӣ доранд. Просто Суғд, Самарқанд, Бухороро аз бас ки центр буд, точка центр буд, доимо нападение ҳама ҳамла ҳамиҷа мешид. Инора бештар худшиносишона дур карданд, яъне тонистанд ина карда. А мардуми Бадахшон бигем ки дар байни Кӯҳистон буданд, инора худшиносишона гум карда натонистанд. Алон Эмом Али ҳам дора армия медрора мезанад. Ҳамаи кора мекунад, то ки кӯшиш мекунад ки мардуми Бадахшона худшиносишона гум кунанд ва ба ино бигем таблиғ пропагандаи бигем номи тоҷика баранд. Яъне ки мо тоҷикем биганд, ҳамин хел пропаганда мебаранд. ва ин пропагандаро кӯшиш кардан дар болои сари мо низ бор кардан ки мо бояд паспортомон да бирем тоҷик бинависем, биёем баъд аз ӯ ягон корда кор кунем. Агар ки ин чиз набоша, мо наметонем дар ягон ҷо кор кунем. Яъне ин болои сари мо инро бор кардан. Аммо дар асри 21 бигем ки мо дар як ҷо ҳамчун як Тоҷикистони зиндагӣ мекунем. ин худаш бигем як давлати бузург аст. Инсоне ки худа тоҷик медона, ин як бузург аст ки алон мо мегем ҳарчи боду буд, ҳамин сарзамин, ҳамин мо дар ҳамин зиндагӣ як зиндагӣ кунем. Аммо ин чор ҳашароте ки бигем ки мо дорем аз тарафи хатлону бигем бо номи Эмом Али ва ҳукумат сохт омад, ино ба ҳамун пропагандаи дурӯғи Сталинӣ ё инаи чор актёре ки доранд пропаганда мебаранд, ино дар ин ҳашарото дар ҳамун чизо дода шида рафтан фикр мекунанд ки ин қадимтарин инсон ё ном дар рӯи дунё ё давлатдору ҳукумдору ҳукмрон ин тоҷик буд мегӯяд. ин намедонад ки ҳамаи ин дар асри 20 чи тоҷикд чи узбекд дар асри 20 ин чиз софта шид, чи туркменд. Марҳамат ҳуҷҷатош аст. ин номора бигем ки асри бигем 19 сар шидира сохтанаш аз ҳамун шоҳигарии рус ва алон дора давом дора. ин чиз рус як соатам хомӯш наистодааст дар ин мобайн дар ин дурун кор кардана. фақат инора хост аввал ҳувиятша гум куна, баъдан иноро остоста бигем ки чӣ кор кунам, баъд бо ҳувияти бигем ки ҳамун мафкураи русӣ далнеши пихат карда мешавад. яъне ин як ҳувият гум кардан буд. оддитарин чиз ман мисол меорам. хоб сохтан бигем ки намешидинам миллати суғдиён мекард. ино суғдиён буданд, яъне ки тоҷик не буд, суғдиён мекард. барои чӣ накардан ина суғдиён? ё ки Тоҷикистона суғдиён мекардан, государство суғдиён ё давлати суғдиён. чӣ ба Тоҷикистон кардан ина мера? яъне номе ки худи урус ира бофт ва сохт, ёфт, овард, ина овард, инамун номда бигем имрӯз ҳам мо дорем дар номи рус интихоб кардагӣ номда миллат сохтестем ва давлат сохтестем. аз он ҷумла ҳамсоя давлатомонам ҳамчунон аст. хоб вақти узбек давом мекунад ки мо насли қаллиғоем, яъне аз қаллиғо ҳастем. хоб чӣ ба давлатат қаллиғистон нест тагда? ё ки худа насли кӣ медонӣ? чаро давлатат аз ӯ нест, номи ӯ да нест? чаро миллатта ба ӯ ном садо намекунӣ? мефаҳмед? мисли ҳамоне ки бачаи аспа баъди асп мурдан мегӯӣ хар аст. ҳамин хел карда истодем да шумо. мисол мегирем оддитарин. ва ин чизоро бародар кабири
дарк карда истодааст ва бародар кабири фаҳмида истодааст ин мушкилие ки ҳаст на танҳо дар тоҷикистон аст балки дар ӯзбекистон ҳам ин мушкилӣ сар садо қарақалпокистон аз он ҷумла хоразм аз он ҷумла бигем ки самарқанд бухоро ино уже фаҳмида истоданд ки моро просто урусҳо овардан сохтанд моро тоҷик сохтанд дигариша ӯзбек сохтанд ман этникӣ ва бигем тамоми чизам яъне ман самарқандиям ё бухорогиям ман ё ман помириям ё ки дигараш мегам ман суғдиям ман на тоҷикаман на ӯзбекаман на қазоқаман на қирғиз вот гап дар куҷо омада истодааст имрӯз ин ҷунбиш бигем ин фаҳмиш ҳар як этник ҳар як миллат яъне ки хича уже дарк карда истодааст итида мефора намефора ва бигем бародар кабирӣ бигем ин чиза фаҳмида истодааст ки яъне оқибати ин масъалае ки ҳозир дора рафта истодааст яъне оқибат байномон девор мешавад халос яъне байни ману ту байни бигем туву вай дигар девор мешавад яъне хатлону бадахшону сух байношон девор мешавад воқеан девор мешавад ولی همین بدگیش اما سوخته بود نکردگی دعوا هازی با نه یک گروه دیگه اخمق دیگه نه یک کیس نه یک موی سرش بگیم کوکلوش دروز دلوار بده هازی با چین دعوا کرده استوده است که چین دولت چین از ما بود کدام یک انسان گفته استوده است 12 سال در چین دولت داری کردگی است تا پیکین گرفتگی است 17 تا شهری بزرگ داشته است نمیدونم چیکار کرده ایستاده است او را 40 منبع تاجیک گفت او یک تا دیگه احمق دیگه شیشتگی در اونجا حجت برآورده ایستاده است من حجت ها را اسکرین کردم گوگل پریواد دا تازه کردم او را گرفتم گوگل پریواد دا پریواد میکنم او حجتی که نشان داده ایستاده است درباره چون چی است فارسی نوشتگی یکیش درباره اسلام است یکیش عربی است در داخل او حجت‌ها فارسی نیست تکست عربی است یکیش نمیدونم درباره کیم کدام چیز است من پریواد کردم یگان گپی تاریخی که او گفته ایستاده است که گویا که این حجت است او حجتایی که کاغذای نمیدونم کدام کتابی کنار کنداز گرفته است آورده است خیال میکنه مردم نمیدونه ما هم تیم میکنیم در کامera مردم باور میکنه در اینجا دیگه هم تا صورتش میمونیم از کجا میدونه مردم چی گپ است که ما او را گرفتیم در گوگل ترنسلیت زدم بگیم 3 تاش فارسی برآمد 1 تاش عربی برآمد یعنی هر چارش در مسئله چی است یگان مایده در مسئله یگان چی نیست خب این یک چیزی دیگه که چندین سال در بخارا منقیتا با زبان تاجیکی یا که بگیم با زبان فارسی دولت کردن و اونا هم دوا از فارسیت داشتن باری هم با زبان منقیتی چون گپ نزدن بعدی چند صد سال فرزندای تو کتابا او هم فارسی نوشتن شعراش هم فارسی بود حتی که امیرعالم خان 10 شعرا داره درباره بگیم فارسیت خودش فارس گفتگیش فردا او را میگیری میگوی این منقیتا فارسا بدن بود اشتباه در کجا هست یعنی که امروز این همین چیزایی که هست همین کاری که شما کردین در اون طرف هم یا پیشتر کرده بدن من یک چند تشخصی صحبت کردم اون طرفی همزبانای خودم بدن یعنی که میفهمم زبانشون یک بار تینو چون کردم در این مسئله یا تاش اختیار است بختیار است یا تا دیگه تینو تش کردم جنگلاگوز زد دیگه گپ نزد خطیم من گفتم بیا خیجا ما قطی تا گپ زنم بیا تو چی سفسطه زیاد خونده ایستادی تو چی تو داده ایستادی این گپا را چون میکنی این مسئله را چی در کار است اینن است اوزی همیتده کی است تو کی هستی خودت ازبک اینجا بیا گفتم ما مسئله تاریخ ازبک است که جا گرفتیم کی شد کدام سالی همچون ملت برای تو اومد رجیستراسیون شد همچون ملت شد خب 1924 تاجیک هم نیست 1924
ҳамаи шумо дар 1924 ин номо ҳамчун як бигем миллат ё давлат регистратсия шуд. хоб чо мекунед? гуфтам гапҳои зиёдтира. чӣ дар кор аст? яъне чӣ сафсатаи зиёдтӣ мехонед? то даво аз фалонӣ мекунӣ ва даво аз дигаре мекунӣ. ӯ инсоно замони худаш ва миллати худша доштанд. агар ҳози ҳамра зиндака биги биё, мегӯяд ки ман намешиносам, на тоҷика мешиносам, на узбека мешиносам, на дигара мешиносам. намешиносам ира. инами асрҳои 18-19 будагии инсоно пропаганда қуш будан, ҳамин пропагандо сар шид, ҳамино шояд бидонанд. аз ӯ тарафаш намедонад ки ҳамитарин ном вуҷуд дора ё надора. ин ҳами иштибоҳҳо оқибат меёра байни шумо девор меёра, яъне ки сарҳад мемонад. сарҳад мефаҳмед? имрӯз ҳам як чиз дига чоп шуда буд, бинем номи суғда, яъне як замони чӣ буд, рустам нуме чӣ буд, чӣ буд мега, куруш нуме чӣ буд мега, суғда ном шуд. ҳеҷ гоҳ итари ном надошт, бигем суғд. ҳеҷ гоҳ итари ном надошт. яъне аснод надорен дар и чиз, предположительно 4 пропагандоне ки имрӯз бо ном намедонам як олам сохтанӣ ҳастен аз дуруғ, аз шайтонӣ ва аз дуздӣ ва бигем дар ин дуздиҳои шумо на Бадахшон туғрӣ мегиранд, на суғд туғрӣ мегиранд, на дигар чизо. ман барои шумо як чӣ мегӯям, максимални мантуш кунед, максимални манту кунед ва ҳамун тоҷик бовар кунед шумо мемонед, дигаро мераванд. коре карда истодед. ман барои чӣ ҳозир мегӯям ку ҳамин рӯз як ҷавон я 2-3 нафар дар як ҷо шидагӣ ҳастанд, суғдиё. ин аз суғд бигем 2-3 кас одамои ҳамин син солҳои шояд айма калонтарам бошад. ҳамин рӯз қатъиман суҳбат карданд, камтар гап заданд, таърих хонданд, кофтиян ёфтиян иқа гап заданд. нағли мега мо тоҷик нестем, мо суғдием. чӣ кор мекунед найда? чӣ кор мекунед? нағли мега мо суғдием. хоб ӯра суғдира мегӯй ки бикуч бира иҷа Тоҷикистон аст? не, ӯ 3000 сол аст, ӯ сарзамин суғд аст номаш ва аҷдодони ино зиндагӣ кардагӣ аст, ино патонкашон аст. чӣ кор мекунӣ? армия медорӣ, мекушӣ, хотир ки як кас дора аз тоҷик буданаш? коре накунед, оқибат бо ҳамун номи тоҷик худотон тоқа бимонед. имрӯз помирӣ аз тоҷик будан отказ карда истодааст, имрӯз суғдӣ аз тоҷик будан отказ карда истодааст. ҳама сабаб чӣ шид? сабаби намин бигем ки ҳамон пропаганда ё намедонам инамин ҳашаротвори нотуғри информатсияҳои нотуғрӣ, умуман чизое ки бигем ки умуман чизое ки бигем ки лозим надора. чӣ нафаҳмидам. ҳамон чизҳое ки лозим надора, воқеан бигем ин чизи ма генератори ма сухт ток надодестай, чӣ кукад ток надодестай ба фикрмо биндаи хира шидан рафт шоттани то аст дар автомат монум агар кор накарда истодааст чӣ фаром. хулас дӯстои азизам, ва инҷа камтар бестем чӣ мешавад. ва бигем ин чиза бародар, бигем ки кабирӣ ҳамчун бигем як инсони сиёсатмадор, ҳамчун як инсоне ки бигем дурандеш ва сиёсатмадор ин чиза дарк карда истодааст.
یعنی این چیز عاقبتش بگیم که خوب نیست. ما آخر میاییم سرحد میزنیم بین خودمون، یعنی ما دیوار میزنیم. برای همو ما باید یکدیگر را همچون برادر باشیم، همچون دوست باشیم و بگیم دست یکدیگر را بگیریم، نه خیلی بگیم نه ایجاد کنیم. درباره جبران باشه، این جبران کردن گفتی همون گپو ما گذشتیم از بحر همو جبران پبران. ما اگر یک سوخت اگر جبران کنیم بگیم یک سوخت جبران کنیم، ما سوخت ولی چیزی نوشته است تو دست میره، یک صورت بگیرم بعد پیروادش کنم که ما یک سوخت اگر خواهیم جبران کردن، باور کنین دوستای عزیزم، این کاری که اینا کردن ما 1000 سال کار میکنیم، سوخت واستانوید کردن نمیتونیم. نه заводмон، نه فابریکمون، نه باور که چیزی در اوجا نموند، چیزی در اوجا نموند که بگیم که فروخته پول کرده این حشراتو نخورده باشن. برای همو ما از بحر هم جبرانش هم گذشتیم. فقط ما یک طلب داریم که انسان بشین، خلاص انسان بشین. ای انسانو یک بار خوب تاریخکو بزنین بکوین. سوغدی ای تاجیک نیست، خوب بفهمین ایرا. بدخشانی ای تاجیک نیست، بخارا تاجیک نیست، سمرقند تاجیک نیست، خوارزم تاجیک نیست. اینا نامشون است خودشون، همین نامایی که گرفته استادم این نامهای همین ملت ها است، نامهای همین قوم ها است که آمدن این سرزمین همین نام گذاشتن با نام اینمی قوم. میفهمی نمیره؟ یعنی برای همون این نام ها هست. همین چیزا درست بفهمین. فقط عصر 18 به 19 تا بگیم آخرای 18 نچل 19 و بگیم 20 همین 100 سال مردم بگیم ایواز کردن، یعنی پروپاگاندا کردن. خب به هر حال امروز ما بگیم که تاجیک میگیم خدمونه یا تاجیکستانی میگیم خدمونه، ما باید همیشه بگیم که باید یکدیگر احترام داشته باشیم. تاجیک ای واقعا مردم ختلان تاجیک هست. ما بگیم همون فارس زبان های ختلان. در ختلان استاتستیکا را بذار ببین برادر عزیزم، استاتستیکا را بذار ببین چند اهالی است. خب و بگیم که تقسیم کجا، یعنی 50 در 50 تقسیمش که اگر ما همون آبش همون از هم پریوال او طرفش پول نبگیریم، اگر اون همون طرف بگیم که اون تاجیک است. یعنی اینا تاجیک هستن. برای چی؟ برای اون که خاطر همین انسان ها، همین بگیم انسان هایی که با از همون فارس ها و از گوناگون قوم ها جدا شده با عرب ها پیوست شدن، با عرب ها پیوست شدن، اینا همون تازی شدن. از همونجا همین نام همین انسان ها اگر چهره هم نگاه کنی بگیم همش اگر ما نگاه کنیم همین هستن. یعنی ما نمیتونیم دیگر این طرف و طرف ها را بگیم که همچون سوغدی را تاجیک گفته نمیشه. و اگر از روی تاریخ نگاه کنی سوغدی را تاریخ تاجیک نمیگه، سوغدی را ما و شما تاجیک میگیم. یا مردم بخارا را تاریخ تاجیک نمیگه، ایو را ما و شما میتونیم تاجیک بگیم. برای در تاریخ اینا تاجیک نبودن. همین چیز درک کرده، همین نامی تاجیک احترام کرده ساخته شدگیش ده، باید ما احترام بگذاریم. این حشرات واری نریم دیگر همه ایجا را جزیر کنیم. امروز میتونه بخیزه بگیم که مردمی سوق بگه که بعدی تاریخش برداشتن بگه اکوا میبخشین ما سوغدی هستیم و زبانی سوغدی ما نامش ایرانی شرقی نام داشت،
ҳатто ки форсӣ ҳам ном надошт. аз куҷо гирифтен ин гапа шумо моро тоҷик мегӯед? мо отказ мекунем аз тоҷик будан, барое ки таърих ва тамаддуни мо суғдӣ аст. мо суғдӣ ҳастем. Забони мо эронии шарқӣ ва қадима забони мо аз шумо дида ва шумо ина бадан сохта шидаги ҳастед. excuse me мега бародар ҷамки ҷилҷайданд. барои аммо бояд инсоне ки бигем ҳар якта дастен мисли бародар кабирии чиза бояд эҳсос кунед, дарк кунед ки оқибаташ авария мешава. яъне ин ҳамуд рондане ки шумо ронда истодед, ин ҳамуд гуфтиам гапо чин аз мову ҳиндустон аз мову покистон. ӯ ҳиндистон рафтаги қавмҳо қабилаҳо ӯ аслан абсолютно дигар инсонҳо ҳастанд. оно абсолютно ягон рабт бо ном тоҷик надорад. ё бигем ки чӣ хеле ки қаллиқ дигарҳое ки буданд, ино ягон рабт ба шохаи узбек надорад. не ки имрӯз ино ҳам гирифтан мегӯянд моҳо будем, ӯ моҳо будем, инаёш моҳо будем, унавош моҳо будем, фалониёш моҳо будем. ҳатто ки омадан ба дараҷаи азар тедро омадиянд ки Чингизхона бобо гуфта истоданд. шумо ҳам ҳамун аз ҳамо ягон камбудӣ надоред, ҳаме азар дар рафта истодед. қурбони чашмотон ва ҳар яктаи шумо бояд дарк кунед ин чиза ки ин коре ки карда истодӣ оқибаташ авария ҳаст ва оқибаташ бигем ки ҷудоӣ аст. оқибаташ ҷудоӣ аст. агар шахсан таклифи маро бигирем, тоҷикистон нева давлати суғдиён кунед. агар шахсан таклифи мара қабул кунед, бигем ки урусҳо моро фаҳм кардаги будастиянд, мо фаҳмидем ин чизо дурӯғ будааст, мо суғдиён ҳастем, номи давлата суғдиён кунед. государство сагдийцев, сагдийский государство, давлати суғдиён. ва ин байрақтона иваз кунед. байрақи суғд аст. замоне бигем ки байрақи худи суғд аст қадима. бигирем бардорен, ҳамуда падобни карда, боз ягон иловаи дигар сохта, ягон ранги дигар илова карда созен ва объявлят кунед давлати суғдиён. бовар кунед, вигриш мекунед. ин сомониро бигирем партоем, фоидато намекунад. барои чӣ? барое ки сомониро агар идини таърихшамта бардор, чотка изучатка ку, изучатка. ӯ пропагандаи ширини дурӯғ не. ами реальная изучатка сомонира ки аст, яъне бомус сомонира ку, давлаташ ки буд ва худаш ки буд, наслаш ки буд, аз куҷо буд, чӣ хеле буд, ҳар яктаи ҳамуро бомус бубро. уна аста биги генетикаша биза бубро. агар араб наброяд чизе мегӯй бугӯ, тоза араб меброяд. биза генетикаша буброр худа. ҳолиам қабристонаш аст, метавони ки аз устуғонаш генетикаша муайян кунӣ. марҳамат бигӣ. худат шарм медорӣ, пага отказ мекунӣ худат. просто чизеро намедонӣ, мегӯӣ о гарени аст. не ки вақте ки донистӣ ки чи аст, баъд худат отказ кардан сар мекунӣ. аз ҳама бузургтарин чизе ки ман барои мардуми имрӯза бо номи Тоҷикистоне ки мо дорем мегӯм, дӯстои азизам, давлат аст. давлати суғдиён кунед, давлати суғдиён. ва худотон лучши насли суғд бигем ку суғдиё. барое ки номи суғд дар китоби аваста омадаги аст. дариҷа вигриш дорен шумо. фоидато намета. ин ҳамау чизое ки карда истоден, оқибат аварияда меора мерасонад. ман таърихаку аз ҳама алифаш то яшамашаку ам дида биромадам ки аст, чи аст, чӣ хел сохта шидан иҷо вақтҳои охир. ҳама ёро бигем ки ман ҳамон масъалаша дидаги ҳастам, дастаташна маълумотша дорам. агар хоҳен оянда ҳамчун бигем як миллат бовар кунен, мегӯм ку ин номе ки Ӯзбекистонам ҳам хел аст. худшона миллатшона қалиқ биган, ё ки дигар як миллати дигар гузаштаи қадимаро бигиранд, димша бихапанд ва бигем ки номи давлатшонам иваз кунанд. ин чизое ки ҳаст барои шумо урус сохта додаги аст. урус гербтонам урус сохтаги аст, гимнтонам урус сохтаги аст, байрақтонам урус сохтаги аст, номи ватантонам урус сохтаги аст
و نام ملتتون هم که امروز با نام تاجیک میگن این نام عروس ماندگی است. خلاص یگان تا این چیز نه در بزرگوتون داخل داره، نه در خداتون داخل داره، نه در دیگرتون. ریال نمیره میگم. شاید مرا نمیدونم دشمن بدونین، نه که من حقیقت هم میگم که نام دولت دستفروش نه سعودیان کنین، سامانی را بکنین ایرشش برین پرتوین دور و بگیم که سعودیان کنین دولت ساگدیسکی государство или государство сагдийский نمیدونم دولت سعودیان و نام ملتتون سعودیان کنین. سعودیان خلاص ما سعودی هستیم بگین تمام. برای اینکه او فارسی که شما دعوا دارین، او دیگر چیزی که شما دعوا دارین، این بگیم بسیار سپرش زیاد است، برای که بافته ها زیاد است، ساخته ها زیاد است در اینجا. همه با اساسیاش است، حقیقتاش که بگیم که نو چیزایی که شما میبافین. اگر آینده همون بگیم خواهین همین است، نخواهین دوستای عزیزم توکلتون به خدا، سلامت باشین، سربلند باشین و بگیم من برادر کبیری را نوارش گوش کنین. انا همین انسان همچون یک دوراندیش اوجه همین چیزا درک کردگی است، فهمیدگی است که عاقبت این کاری که رفته ایستاده است. یعنی هر انسان اگر که هم تا هویت خیچه بروره، سوخت هم دست ویداس میگه میروه، بدخشان هم دست ویداس میگه میبروه میروه. ایره خوب در یادتون بگیرین. اونمو خطلان بدگی، اونمو 7 میلیون 3 میلیونی که هستیم اما آب پشی، اونمو 3 میلیون 50 در 50 نیم لقای قلق قطقه نیم دیگهش اونمون تاجیکای اصیلی که همون تعلق دارن در همین نام، تعلق دارن از همین نسل هستن، اونا همونجا میمونه مردمان بین یک دیگر. برای همو تصمیم گرفتن در دست شما است. این حکومتی که شما دارین شما را به آواریا برده ایستاده است. باور کنین دوزخ برده ایستاده است. کوشش کرده ایستاده است به نمتری کارش از پارا کنه پرتوی همه را. و اون همونجا قریب اومدگی است به بگیم پارا شیدن. چی و این بگیم автоматش کار نکرده است. باقی سلامت، سربلند و بگیم خانوباد باشین.